Hello po mga katsawot. And for today's video pala kakabsat, agakas tayo man ti irikain. Yes na yes po kakabsat, tapno adaman ipabayo tayo. Yes na yes po kakabsat, nagagit tata ni Chiday. Ay kit syempre po kakabsat, grasya day itaw. Ay kit yes At sa gayam tata kakabsat, iti kadwak nga gakakas. Ay kit ni father tayo. Yes po kakabsat, hanga na apo pade. Lukit din ni papang ko. O diba, kastati ama po kakabsat, nagagay. Ay kit no nabartikin po kakabsat, Diyos ko, pakawanay. Ay kit dinalpas may nga nakabilagin po kakabsat. Ay kit tumaros say dito'y sabang. Kadwa tay tatagayam ni Ilocanong baklos po kakabsat. Hello guys, welcome to Sabang. Oh, diba, pak na pak po si mami. Sana all. Chawot. Habang adatoy tayo po kakabsat, agilibre gayam ni mami baklos tata kakabsat. Ken habang apil-pilit ilibre ni mami baklos po kakabsat. Ay ket gumarampang tayo mitbay. Chawot. Ay ket habang nga naka-order mitin po kakabsat. Ay ket timplay na mitin na imas nga sausawa. Ay ket amuyo lat tadaytan kakabsat. Iti merienda mi tata kakabsat. Ay ket siomay. Ay ket kaslamit la kanya maa. Nga siomay siya yay. Chawot. Ken habang agmermerienda po kami kakabsat. Ay kita dami tinapaguni po kanyami po kakabsat. Ay ket syempre yung mga followers natin mga yon. Kinidimit nakaawid na akong po kakabsat. Nagdiretso na kami nga nagluto tipan na nga buridibo. Yes na yes po kakabsat, kinakailangan natin magpaborik ng kamutay. Ay ket syempre tapno na imas. Ken shout out ben dati dakil muging na. Syempre may sister. Ken habang nga agnat nating tayo kakabsat. Sa tomi nga papaborik tayo di kamutay. Tapno mit apakalulo ni nga namin di kamutit po kakabsat. Ken iti mabaybayagan nan po kakabsat. Napan ko mit kinita di kamutit no naluning mit langin ay. Ken habang nga naluning mit day ta kamutit den kakabsat ay kidirdirin tayo nga nalaay. Tapno na imas ken agwaras tinanam na. Ken iti nalbasa na dirdirin kakabsat. Ay ket ipantay di dyan ti tanong nga burburay. Ken ikam ti bagoong na. Ay ket syempre diningding pa imit nga rod no kasta. Makunam nga rod nga diningding eta kakabsat na madam ikam bagoong na. Ken kasta tatati tsuranan kakabsat. Tapos idikwan po kakabsat. Ipisok tayo mit da yun nating tayo tatangapan ng kakabsat. Ket ni kumari kano timang ipisok da gitapanan po kakabsat. Kapadasin na kano mamit agluto. Ken din na ipisok na aming apanan po kakabsat. Ay ket rin naman akmitin kakabsat tapno ikakti seasoning na. Syempre ang aking sikreto, Ajinomoto. Kaya umay kain kakabsat mga nain. Ito na ang huli. Bye bye.